تماشاوانین هیجام در باسی لوبک آلمانیا دبن حواس عقیت اندامی دسته بلندا دانوستاندنی اپوزیسیونا سوریه لگل منه ام دی و البجارتنین دسته بلند هر وها روشا اپوزیسیونا سوریه روشا سوریه بگرن دسته دنباش که حواس حواس جور دست پی بکم نها حریری دست نشان کر گوت کو عربستان السعودي تبان دوري لسر اپوزيسيونا سوريا ناكي سر دسته دانوستاندنا باش هر واحد رايا قشتي در وشا تركيا جيتي آخافتن سعودي ناكي قالوا تركيا دكي ناكي ازويش تور بكرم كك حواس سلاوريس كك جمال بيغمان هكام دينا خبدن روشا قشتي سياسي سوري ایرو روشا گشتی سیاسی سوری نما مایا تنی سوری تنی لید پرسن و لید گرن مثلا چاره سر کرنه ده اجبر تشتی دیار به ام درباز ببن تنی هر ولاتا که چخاصی باندوراوه ها چخاصی تخوازه دستوردان اب که چخاصی تخوازه پروژه خواهی سیاسی هندره چه اپوزیونه چه رژیم ده بده پیش بریارا 2254 هر وها بریارا 2118 او بریار ناو دولتی نه یعنی هیز ناو دولتی گشتی نخشریک مثلا چاره سرکرنا سوری را دانیه جبروی که باوریم ده ای بیجه ایشه هیز ناو دولتی دستوردان ناکه و ایشه خوش مثلا پرسا سوری نه باوریم ده هنکی اف بریار زلالت که نخشری سوری گشتی بأري كرن والهف كرنك ناف دولتي هاتيا دانين بريا وبريارين ناف دولتي إل هف دوكري هک امورن پرساتا سرکه مثلا دسته دانستاندنه و تشتین دما تالیه دل هندره ویده چید بی بگمان آمده اوجی گریده طیبت بریارا 2254 هون زانن یکش دو تشتین سرکه ایره خسنیل هندره بریارا 2254 ده بو یک جه ولات عربستان سعودیه او وک هات تکلیف کرن و چاوانی هیزن سیاسی ای سوری لحف بجوینی و بکاری جواتا ریاض آد دو چیکه هر وها و جواتا ریاض طیبتی دسته دانستاندنی چیکه و هر وها اردن هات تکلیف کرن و چاوانی او گروپین تندرو آن ای وقت بیجه کاری و کاری تندروینه دست نشان بکی جبرویه که هنک کار بواوه هاتن گریدان نکوکی داویه ای چه بون باوریم ده گریدایی بود جواتا ریاده آش کسین سر بخوره چه بون او جواتا ریاده هنک هیزین هندره دسته دانستاندن شریک بون پیک آنیناوه و داویه ده وقت بیجه 8 کس جوا هاتن هلبجارتن او بو جیه نکوکیان نابینا گروپین جدا ایل هندره دسته دانستاندنه ده و سدم آویجی حتی انها جواتین دسته دانستاندنه ای فیزیایی دو سدم جیر هنه پیک ناین یک جه چیروکا کرونا وقت بیجه دنیا همی سینوره وی هاتیه گرتن لیل دمکی دجبری وی مسئله امکانی هبو ببه لی مخابن نتیجه و نکوکیا نبو دوی وقت مگوت او نکوکی هنه نابینا گروپین جدا که حوازنها جبو ما کرده ام گر يعني روشا توريك بدنا آلية يعني روشا براتيك انها تركيا دستوردان لروجاوای کردستانی کریه کتیه ناف خاکا روجاوای کردستانی ده چندین باجار لروجاوای کردستانی داگیر کرنه آلیین گونیزیکی ترکیه نه و خو وک اپوزیسیونا سوریه بنافت کم پیوندی آوان لگر اپوزیسیونا سوریه هیا یا نین يعني حتى داوير برصاتا تينك هشتم جبر هناك جارا دنك خطبو لي باوريه مدى از دبيجم يعني تركيا ايرو هريمك هريمين سوري وبطيبتي هريمك فرحش هريمين كردي البن كنترولا تركيا ده بداويه ده او جروبين خوا دست نشان کن هک چه گروپ چکدار یا گروپ سیاسی ارینی کرنه بگمان باندورک ارینی بخورتی ترکیه سروا هزا هیا و دیاره بنسبتی هر کسی دیاره و باوریم ده اوجی حتی راده کی نکارن بیجن او باندورا ترکیه نینش بر ترکیه او هزا وات پاریزی ناف جواکا ناف دولتی ده و الگلک آستاده
ئەوا گوتیە ئەم ترکیە دبینن وەک پالبەند ji ber xwe de wek çavdêr ji ber xwe de li ber hemû hevpeymanên hene li hundirê wa herêma wa devera çêdibê û a mafê opozisyonê wek ew dibêjin beşê ew xwe dibînin nav de diparêzin ewa qebûl kiriye Tirkiye ji ber wê yekê kesek nikare bêje wela bandora Tirkiye li ser me tune ji wa beşa bêguman bandorek Tirkiye heye û têkilîne rastûrê navêna wî beşî û Tirkiyeyê de diyar heye. کەکێ حەواز هەروەها ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی سووریێ ئەv ڕەوش ئۆپۆسیۆنا سووریەدا ئانی زمان دی چەندین ژڤینادا ئێگۆ نەبەشداری کردی هەبوون گەلو ئەو ئالۆزیا ئەنجومەنێ گرێدایی کریارên ئۆپۆزیسیۆنێ bi تایبەتی bi Rojavayê Kurdistanê ve girêdayî ew alozî berdewam dikin an çareser bûne ger ez tişte werbigirim agahdar gumana me de hîn bendewamin yani berdewamin û hîn dawiya wan nehatiye di sedemên sereke hene hûn zanin demekî de Encûmena Niştimanî Kurdî her wiha nûnerê wê li hundirê civatên opozisyonê de civatê xwe sekinandin û têkiliyê xwe li hundirê wê de sekinandin sedemê wê civatek taybet navêna serokatiya Encûmena Niştimanî Kurdî û her wiha serokatiya opozisyonê de çêbû bi armancên wê civatê komîtek hat hevbeş hat çêkirin ew komît bikarê wekî dibêje hinek armancên wê ê sereke destdirêjiyê dibe binpêkirinê dibin hundirê herêm û deverê Kurdî de çawa ew dever xelkê wê xwe rêve vegerin deverê xwe xelkê wê xwe devera xwe rêve bibin xelkên beyanî ê hatine derbas bûne li hundirê wa devera de rêk şware werê dîtin ne ew bin ê desthilat bin hundirê wa devera de yanî gelek xalên wekî dibêje sereke ê pêşiya wê komîtê çareser bikin li ser wê bingehê ew komît hîn civatê xwe de berdewamin lê gelek astengî li pêşiya wê komîtê de hene heta niha wê komîtê nekariye armancên sereke ê li ser hatî pêkanîn nekariye cîcî bike ji ber wê yekê jî alozî berdewamên nekokî berdewamên li gelek tiştê rojane ê li ser erdê çêdibin li ser astê siyasî de gumana me de astê siyasî heta radeyekî hinek li hevkirinê siyasî hene ew li hevkirinê siyasî ê îro li hundirê desteya danûstandinê de baş gav tê de çin lê nav wa de jî hinek xal hene hîn nekokî berdewamin ne tenê navêna Encûmanê Niştimanî Kurdî û beşek ji opozisyonê re navêna hinek zanin opozisyon beşê cida cida li hundirê wê de hene navêna beşê cida cida de jî nekokî û alozî derdikevin کەکێ حەوازنها گاوا گۆ ئۆپۆسیۆنا سووریەیە خwe nasnama xwe didê diyarkirin dibêje ez temsîliyeta Sûriyê hemûkî dikim temsîliyeta opozîsyona Sûriyê hemûkî dikim hebûna enekese di nav opozîsyonê de jî weke hebûna Kurdan nûnerîtiyekî Kurdan destnîşan dike ger Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye bi rastî di opozîsyona Sûriye de cih negire yan jî wan kiryarên ku opozîsyon girêdayê rewşa Rojavayê Kurdistanê gavan navêje encûmen xwe dûr bixe gelo opozîsyon dikarê temsîliyeteke opozîsyona Sûriye bi giştî hebe ئێمە باوەریە da du beşê vê pirsê hene beşê ewil opozîsyon bêje yan nebêje em nikarin bêjin opozîsyon nûnertiya milletê Sûrî û gelê Sûrî timamî dike ew bi rastî negelkî ciyê xwe de opozîsyon wek laşê siyasî ê hene nûnertiya beşekî dike yan bin bingeha wekî dibêje navêna dikevana de ê nûnertiya şoreşa Sûrî dike dikarê bêje ez nûnertiya beşek şwê dike her wiha Encûmanê Niştimanî Kurdî jî û ez wek yek ji endamê Encûmanê Niştimanî Kurdî nûnerê wê ez nikarim bêjim ez nûnertiya milletê Kurd li hundirê Kurdistana Sûrî tevayî de dikin ji ber ti hilbijartinên milletê Kurd û civaka Kurdî nûnerê xwe destnîşan bike hêv dar neketine yanî hêviyê me em bigên wê qonaxê û bingehek dîmokratî peyda bikin xelk nûnerê xwe destnîşan bike em nûnertiya laşekî siyasî dikin navê Encûmena Niştimanî Kurdî ew ê Encûmena Niştimanî Kurdî
آرمانجên wê sereke ser çêbûya û pêk hatiye berevaniyê li ber cîcîkirina mafên netewî ê Kurd li Hundirê Kurdistana Sûrî de bike. Ji ber wê yekê ez dibêjim kîjan beş bê bilanê ew bê ê bêje ez nûnertiya timamiyan giştiyê civatê dike xweşa ji vê her yek ji me xwe bidê naskirin wek nasnema wî a rastî xwe têde bidê naskirin. كاكي حواز بله كاكي حواز من دخوز ازوی کی بزانبم گلو هلبجارتنین اپوزیسیونا سوریه دستیا دانوستاندنان دیدم کی کردل گورا باهوریاته دلی دار بکوه و اف پرسکریکین نهاییشی دکاری بگه چاره سریه دمکا کرده از برسواوی بدم یعنی آدی بشدیج پرساتا دسپیکه باوریه من ای سرکه ده از دبیجم یعنی ام وک انجمان اجتماعی کردی وقتی نناف اپوزیونه ده به هبونا کرد نناف اپوزیونه به بگمان جنگک ایوه اپوزیونیشت که او اپوزیون نکاری بیجه از نونرتیا گلی سوری حق ای اپوزیون آن ای شورجوان حمویت کم ام وگرن مسئله پرساته داویه بگمان آمده او یعنی جواتا وری دسته دانستاندنه جبری وی دمکی کرد جواتک چه ببو بله که الو بله جبری دمکی کرد جواتک فراش چه بو هبونا نونر امریکی هر وها وزیر دولت سعودیه الهندره ویده هفکرنک چه بو ام قناغا اول هالبجارتني بكن قناغا ددوي مساله او نكوكيه هي السر وا جروبين السربخوا ام تشاوني وين نكوكيه تشار سر بكن قناغا دويده باوليه مده حتى نها بنجها ام هرن جواتكي هالبجارتني بكن حتى ايرو فيدمي هي بيكاتن جيرانينه هي وی هفدیتن چه بن هی دانستاندن نابینا گروپین جدا جدا دسته دانستاندنه ده چه به حتی بکارن لحف بکن به لحف کرنه چونا جوات وک جارندی و بشکش و اپوزیونه و حاضر نبه داویه ده امن کارن بیجن جوات جی حتی داویه چو سری بله اندامه دسته بلند دانستاندنه یا اپوزیسیون سوری حواز عقید سپاس بوده کجلو بگی تلگلم سپاس کرد